Manipur top channel ki maikei digi marui bi ipau sung miam na thamjari ahanbada Manipur da Richter scale 5.7 ki sang di wakhre ngase pung 12 ki minute 3 lom tab matamda Manipur da Richter scale 5.7 yon wakhre sarana minute ahum lom awang mas nongpok ta singna yaha ki ba dugi epicenter Myanmar ga tainari ba Manipur ki kamjong doi ki National Center for Seismology NCS की रिपोर्ट की मतुंग इन युवा की बदु लाइनुंग द किलोमीटर सामग तरा ओइखेना पाउस न मखाताना रिपोर्ट तौरी अमरोमदना एन बिरेन गवर्नर द पीआर थाहुम थंबिनाबा वाफम थोलकलिबसि सेंगदोपियु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा नोंथोमम बिरेन स्टेट असिदा थाहुम प्रेसिडेंट रूल थंबिनाबा गवर्नर द हाइरम खियाबा वाफम अमा थोलकलिबसि की मतंगदा मियाम द सेंगदोपियु हाइना खुंद्राकपम एसी की एमएलए थोक्सम लोकेशन फोंदोरखलि वाफम असिंग असि पंगई यांगदोंग द नौना साबा वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन की संगलेन संगाबगी थोरमदा फोंदोखिबनि थौराम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन की वरोलदा टीएस लोकेशन हाई मियाम की मिहुना लेंगाक पाइबसि लमदम असिगी मियाम की अपामनि लेंगाक सेम यारबा एमएलए मारांग काइना लेरबा बीजेपी न करिगिदमा लेंगाक सेम ngamdribano हाइकी अमरोमदा मियामना पामदबा प्रेसिडेंट रूल बु थंबियु हाइना हानगी मिनिस्टर नोंथोम बेरेना गवर्नर दा तक्सिलमी हाइबसि लेबक थिबनि अथोबा मतमना मियामना सेंगदोपियु हाइना मांगना अपील तौखि अमरोमदना पुलिस स्टेशन कया लेप्तना खुलाई खुसिनरकली खुलाई पिखलकपगी मतम हयेंग लोइरगनि मणिपुर की गवर्नर सिक्योरिटी फोर्स की लूट तौखिबा अमदी इलीगल ओइना सिजनब खुलाइसिंग खुसिनरकनबा थाखिबा मतम हयेंग नुंथिल पुंग मरीदा लोइरगनि सिक्योरिटी फोर्स ता खुलाई पिखलकनबा मतम सांगदोखिबगा लोइना ngarangsi tongan tongan पुलिस स्टेशन सिंग नोंमई तरागा तरुक अमदी अतै पोलम सिंग खुसिनरखरारि पुलिस की पाउना हाई ngarang बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना सीडीओ बिष्णुपुर यूनिट फगाक्सौ इखाई पीएस इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना सीडीओ यूनिट पोरमपाट अंद्रोगा पुलिस स्टेशन पोरमपाट पुलिस स्टेशन अमदी इरलबुंग पुलिस स्टेशन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन नोंमय अमदी खुलाइसिंग खुसिनखिबने हारि पनमयाबदी हयंग फावबगी मनुंदा खुलाई सिनरकपसिंगी मथक्ता लोगयोबा एक्शन अमत लोखलहोय करिगुंबदा हयंग फावबदा खुलाई खुसिनरक्तरबदी ऑपरेशन सतदुना सिक्योरिटी की लूट तौखिबा खुलाइसिंग अमदी इलीगल ओइना सिजनरिबसिंग फोकटकनि हाइना गवर्नर अजय कुमार बालाना फोंदोखिबा लैखरबने हाइनसु पाउसता मखाताना पलकली अमरोमदना फोक्स की संति की पाउजल पुब खोंसत कोकी की एरिया दा सतप यारोय सीएसओ फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स न था सिगी निपानगी बफर जोन नि हाइना सिक्योरिटी न ngak सेनुन लैदिबा मफम सिंग संति के पाउजल पुब खोंसत अमा लमदम सिगी मियाम ग लोइना सतप हौरगन हाइना फोंगोखिबा पुंग कुन ग मरी फाद्रिङै कोकी सीएसओ अमदी विलेज वॉलंटियर ईस्टर्न जोन गी ngamkhaida खोंग थांजलक यारोय हाइना वार्निंग तरख्रे अमरमदा कोकी अलायंस फॉर नाम्पी अवा केनिंग मूवमेंट कानम थदुरक चिरोल अमना अथिंगबा सिकी मयोक्त फोक्स न लैरोइदबनि खोंजंग अदुगी मताना कोकी जौ मियाम अमदी कोकी अलायंस फॉर नाम्पी अवा केनिंग मूवमेंट कानमना नेगोशिएशन अमदी अनिसुबु वार्निंग लैरोइ मदुर थोलकपा अफपतिगी दायित्व फोक्स न पूजगदबनि हाइरकली हैनसु पाउस त मखाताना पलकली अमरोमदना अथुबदा लेंगाक लेहलु हाइनि इमागी मैरागी मिहुट खंगबुना भारत के प्रेसिडेंट मेमोरेंडम पिशन क्रेनसु मीडिया रिपोर्ट तौ लेंगा आम सेम याविगी एमएलए मसिंग सुना लैरिबि स्टेट असिदा लेंगाक लेहनबगी मुहुता प्रेसिडेंट रूल थंब यानिंगदी अथुब मतमगी मनुंगदा लुसिंगबा खंदुना लेंगाक लेहलु हाइबा दाबी यावना ngasi इमागी मैरागी मिहुट कांगबु अमना भारत की प्रेसिडेंट अमदी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मेमोरेंडम पिशन बगलोइना उनाबगी मतम पिबिनाबा हाइजखरे हाइदि इमागी मैरागी प्रेसिडेंट एस सुजताना लुसिंगबा मिहुट कांगबु सिंगदु ngasi अहान पोइना भारत की प्रेसिडेंट के ऑफिस सत्तुना मेमोरेंडम अमदी उनाबगी मतम पिबिनाबा हाइजबा सिरोल अदु पिशनखि मदुगी मतुंगदा सेंट्रल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डानसु सब मानब सिरोल अदु पिशनखि हाइदि भारत की प्रेसिडेंट अमदी बीजेपी की ऑफिशियल सिंगी मैकेदेसु नुमिनिनी की मनुंगदा उननबगी पाव पिरकप लैरि हाइदि मरम मदुन इमागी मैरागी तिमदु उननबगी मतम सेम सादुन दिल्लीदा लैरि हाइदेनसु पाउस मखातारि अमरोमदना कोलकाता मणिपुर बावन मुतुमसा कौब मियोय मन सही अमा मखाई नियम लाना लसिलकपद लेंगा की मैकेदिगी करिगुंबा एक्शन अमत लौखट पंगमद्रे लॉरेंस रोड नियर मैक्स मुलर बावन कोलकाता 700020 द मणिपुर लेंगा की जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जेएडी की मखार लैरिब कोलकाता मणिपुर बावन असी मापू पानबा कांखोंग साइबगी थाक लैरि बावन असिगी नीति नियम की वांगबद मुतुमचा कौब मणिपुरी मसा मन सही अमग मखाई हेना मसागी मयुमदा लैसिलक मतमना करिसु हाइब ngamdri पाउक्सी असिन हिराम असिगी मतंग कयारक इदुन खनख्रे मसिगी मतुंग इना
JAD gi maikei gi mari leina po official sing haibadi RK Dinesh IAS amadi JAD gi secretary Michael Asomna singmana satuna aranba thawong si satharabra haini yengsiluba matamda mayek singna khanglaba phawda haujuk phawba miyoisina bawon asid niyam kaina mayum gumla sinduna leiri hairi mutum cha haiba miyoisina bawon asigi VIP room number 303 asida 302 asida mayum gumla lasili aduga ayama matamda DRC oina thabak tori PSC gi office kaya kada su phamduna bawon asigi karmasari oina lasili bawon asigi rule and regulation gi matung ina di kanaguma mana bawon asida numit nipani degi hena lebiadi adubo matum sa hariba miyoisina nongmanini kalaga room number 302 da haujik mak laisinduna leiri mana leiriba ka asi double bed ni VIP singi kani misam singna leibi yadi nongmada lupa lising amaga satruk leibigi lawi miyoisina bawon asigi satna loncha thugaidun sahi ama makhairom mayum dauna leisilakpa asi miyeng sangpham thokpa DRC oiribi asina sangdabada kan khatuna thambadagi maning tawna leibigi maram oigani hairi yamna nuaitribidi mutum sa hairiba miyoisina bawon asigi driver ama sejinaduna government gi damakta thamliba car phawba niam lana putholaga sejinari masigi matangna pausi asigi mamangi se phongsingda iduna lenga amadi miyam khankrabani maram aduna mutum masa hairiba miyoisina bawon asida niam lana lesiliba bawon gi property kaya masagi property gom sejinari basi manipur gi governor amadi chief secretary gi athuba miyeng sangbi yuhainasu praja section kaya gi pausi asida phongdorakli amarom dana hospital da athingba thamde sengdoksari NRFM Sagolban Moirang Lerekta Liba Mother Care Children's Hospital the National Revolutionary Front Manipur NRFM na karigumba makalamatagi ating malaki matam khara sida party gi mingda miyamdagi sel khaibigi party na kana khungul liduna leiringai serakta Mother Care Children Hospital sida party gi ming sijinaduna paisa khaiba lakpigi pauta duna NRFM saduna paisa khaiba singadu phana pa thorang tawduna lekhi haina NRFM gi Central Headquarter gi Information and Publicity Secretary gi thawpuriba sanajawa maitai na khuyek piduna press thadorakpa chirolasina hai ngarang NRFM saduna press media da hospital singi mathakta athingba thamle haiduna asaba letter hesajinada tholaklibasi NRFM na party saduna miyamda launam tawba parasite utangbi makhalamani haina singtoksari NRFM na khangi yaknabagi kuthang party bu miyam da lan uhana ba madi miyam da launam tawduna masagi oijaba thiba parasite utangbi gi mingda hingba miyoisini kaidaunung da utangbi na asengbu upal oibadi othoktabani asiguma miyoising khuraki ina laisaba sagagi maitala si bahibisi mehaurol dagi loina dunu lakpi Manipur gi ningtam lan sina hawbadagi utangbi gi masatta hingjaba miyoi khradi marak matam da tamnarai oiduna adumak tholaki masi miyam na susin pha puba thawdu oi haibada hamam thoklai yengsi kayam kuina kwakna wahong saba NRFM da Central Media Coordinator Salairen haibalati utang bigi lamsatigi thingna ba party na matam suppa khu usianduna leiri miyam na sumina singbiu NRFM gi mingda miyam digi mateng nirakpu khuding lukki finance secretary nongpok nganba maitai gi ayaba lawiu bizariba number 918798750240 01726173420 plus 959420363441 asida paulobi yuhanasu pawksna makhatari amaromdana nisaga sagona duni hinglibi imung singna matau kram nisadagi lapthokadagi habigi matangda kadana sinduna khananenebigi program pangtokre United Nations Office on Drug and Crime UNODC gi makada Collisions Against Drug and Alcohol kada Manipur amadi Social Welfare Department Government of Manipur samnaduna orientation program for the United Family Skills Program gi thorama mangasi pangtokre Manipur Press Club ki lokta hol pangthokpa thorama da Criminal Justice Expert Sima Joshi Arya NMBA gi Senior Program Officer Dr. Ziso George Social Welfare Department ki Deputy Director Saroja Konsama Masum Kadagi President Hizam Priyo Kumar Thoramaduru Sarugyaki Thoramga Mari Ledana Kadagi General Secretary Takelamba Gitchandra Mitai Nakibada Lamdamasi the Nisaga Sagona Duni Hinglibi Imung Sing the Matokram and Nisadagi Laptokadagi Madi Matam Karam the Imung Maduda Kadi Karam Tabak Lokat Payabig Habis Nainavasumi Lamdamasi Gimu Ayamana Poppy Tabamadi Drug Trafficking Matana Miyamna Kana Nainavasu Imungama Miu Emana Matokram and Nisa Sarakpagi Matokram and Nisadigi Laptok Navokona Dagi Havigi
research scholars-singna khana nainaba udaba sina imung amada matau kramna nisadagi ngakthokani haibagi matangna maru oina ngasigi thauram asi pangthokpane haina pawks report tawri Priyas NEET Biology Sangai Pro NTA NEET UG Biology admission hauzari Class 10 thakraba mahiroi singi damakta tha marigi foundation course amadi Class 12 thakraba mahiroi singi damakta lakliba NTA NEET UG 2026 ki tha nipan ki target course pizari hairiba class ngasi matik sani experience lairaba faculty singna takpigani akoina pizariba khudong chaba singa du clear basic concepts easy memory tricks regular test series PYQ analysis mock test na singmani loinana matik sani equip oiraba smart classroom facilities pizari March ki tang kun amadi April ki tang ahum digi class mathang sina haujaragani thuna lakpiduna mingsan biu akupa modor gi damak Priyas NEET Biology Sangai Pro FCI rota lakpiduna amadi aikoi gi contact number 7005534385 natraga 7005376151 paw phobiro Lasulak poina to paw na PR thamli bisi hanegi CM Biren recommend tawraman haina phongli ba paw du lalabri sengdokadabani lokeshor Kundrapung Kendra gi MLATS location haikri Manipur President Rule Thamli Basi Hanagi Minister N Biren recommend Torambani Hina news channel amada phone liba paw to lalabadi sengdokadabani Wapham Singasi Pangai Yangdong the Maira Pai gi sangle nama sangabaga mari lainana MLA na phongdorakibani MLA location na makata na hai kariguma hanagi minister na PR recommend tawram da tarabadi miyam amadi lenga ani ki mark samam na thokani maramaduna lalamba tarabadi sengdokadabani Manipur PR thamliba si hanagi minister N Biren February mapan resign tawbaga ma resign tawragi atopa manamut Shilhauro haina lusingba ama khalaga minister wasak loram labadi February 10 da assembly mi pham leibana constitutional crisis lairam loidabani haibag loinana hauju Manipur thoklibi rang siga mari leinana khulngak libisingi marakta apai haning daba khulai paiduna khulngak libisi toan toana khaidokam thokti khulngak pa hairabadi punamak subsilaga biras volunteer oina logadabani natrabadi kariguma matamda aranba wakhalo lakpige natragana kanglup ama awaba tarakpige makoi singadu punamak maramda mamadi makul ngak na basung thorakibasini maram aduna tokhaina khaidokom thokti haikenasu paus na makata na palakli adu hausiku ina di myam paus matang solution jarage masu myam puna no update ngamina sena channel sigi mekeri gi myang phom na makata na thamjari